Tapi yang paling power ni dia pisang coklat cheese hot and spicy. Assalamualaikum, selamat malam. So dekat Heritage Valley ni ada satu food court baik tau. Ni pun tempat baru nak naik dekat KL ni. Kita tengok jap apa ada. Kat sini tempat nak main skateboard pun ada Alright, so food court dia kat depan tu Go Box. Nampak tempat dia. Nice doh lepak dekat sini. Alright, meriah. Tapi kita cari kudak-kudak malam je. So dekat sini ada macam-macam kedai Tapi kita nak cari kudak-kudak malam ini dia. Pisang cheese. So kita order dulu je. Assalamualaikum bang. Hello. Abang, saya nak order boleh? Order ni bang, pisang cheese Nutella ni bang. Okay. Lepas tu hot and spicy So pisang ni dia pedas lah nanti? Pedas. Okay, menarik. Okay, bagi abang pisang cheese coklat hot and spicy ni satu. Popis ada Bagi popis coklat pistachio bang satu. Bang, saya scan dekat sini ada yong tofu Ada. Bagi saya satu set yong tofu bang. Ada soto kangkung Betul. Soto kangkung pun satu set. Itu juga bang. Itu je. Terima kasih. Pisang cheese Nutella. Okay, pisang cheese Nutella. Okay, terima kasih. Okay, ni pisang cheese hot and spicy bang Betul. Okay, baik. Terima kasih. Ini popis pistachio. Oh, popis. Okay, terima kasih bang. Oh, meriah. So yang ni adalah pisang cheese Nutella Wah, kau main meriah lagi Dia cheese, dia punya Nutella, dia punya coklat tak kedekut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya pisang dia rangup Alright guys, so yang kedua ini dia pisang cheese coklat hot and spicy. Macam pelik kan. So dia ada cheese, coklat, lepas tu ada sos hot and spicy Bismillahirrahmanirrahim. Punya rasa dia macam pelik sikit, tapi kena. So means ada rasa lemak cheese tu campur pula dengan manis coklat. Lepas tu ada rasa pedas. Tapi sos dia betul pedas Popis coklat pistachio. Bismillahirrahmanirrahim. Ni memang kena makan panas-panas sebab dia punya kulit popi ada rangup lagi So yang seterusnya ni kita punya yong tofu So dekat yong tofu ni macam-macam ada Ada fishball, fish crab, crab stick, sayur kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. So dia punya sos dia tu tak terlalu manis, tak terlalu tawar, dia macam tengah-tengah. So memang saya punya taste. Yang terakhir ni dia sotong kangkung Sotong kangkung ni ada sotong, bau kering, ada kangkung cakualo. Bismillahirrahmanirrahim. So ada fish cat Baik. Alright guys, so yang mana berminat nak rasa pisang cheese hot and spicy ni, boleh always Go Box konsep dekat Heritage Valley KL. Kedai pisang cheese by Dapur Dusun So guys, makan dulu.